Shibutiso leshi lande laka. Shana ninga ponisiwa e handleka ritorashikwembu na. Ntlamulo. Hai. Nifen kutusisa ritorashikwembu lishaku ni ponisiwa. Roma 10 verse 17. Masigu lama kunavana votala. Labulaka lishaku himinimu Kriste ni ponisiwile kambe abalabi bibele. Aba llai bibele, aba tsembi bibele, aba naveli bibele, aba landeli bibele, aba llai, aba labi kudondi siwa bibele, kame babul lishaku, ni poni siwile, Hikuva, hikuma, ndaliaku poni siwa, e bibelin. Va krise va mampela, va lava bibele, va dondi siwa bibele, va landela shilo lishi, Evangeli Yishibulak. Aishaini Roma 10 verse 17. Kupfumela. Faith. Kutahi injani. Kutahi kuyingisa. Faith comes by hearing. Hikuta or hikuyingisa. And how do we hear? Bibele yiri. Kuyingisa. Kutahi njani rito rashikwembu. That's why lokomi labo kutiba ndalia kuponi siwa. Lokomi vula sikaringwana loko nifa moiwa mina wutaya kui. Loko labo kutiba ntlamulo. Hifin kutlaya bibele. Mingabi lele vafundisi vangwana vavula lish. Or karekingwana yibula leish shashinamaka hilabukutiba shilo lishi bibili yishubulak. Faith comes through hearing. And hearing comes through the word of God. Ritarashikwembu. Shayani bibele lishaku ungakuma endlaliaku ponisiwa. Akulla lulumeke hambi are ungwe kame hinkwavo. Labak fumelaka ka Yesu Kriste. Labat sembaka lishaku kale Yesu utila imisaben, uhanile budumilibzinene, uyile ishihambangwen, ufukile endaku kamasikumanar. Hinkwavo labat sembaka ka Yesu Christ, vanikiwa butomi libzinga herik. Ay pushiten. Shana ninga ponisiwa e handlaka ritarashikwembu na. Ntlamulo? Hai. Nifanele. Kushai ritarashikwembu, lishaku ni ponisiwa. Roma 10 verse 17.